Ndabashuje kandi mbifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe bakunzi b'amakuru y'imikino. Mbafite update rero zirimo kuvugwa mu ma ekipe haba APR FC ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. APR FC yakoze imyitozo yayo ya nyuma yitegura umukino ifite ku munsi w'ejo. Ni umukino uzabera kuri stade y'ibyatsi ahari Tanzania, umukino uzaba ku isaha y'isa sita za hano mu Rwanda, akaba ari isaha y'isa saba ya Tanzania. Amavubi yo biravugwa ko hari abakinnyi bayo batatu ashobora kuba atazifashisha nk'uko byari biteganyijwe. Haba ni abakinnyi bari barahamagawe ariko kuri uyu munsi cyangwa kuri inshuro bakaba bashobora kuba batazifashishwa. Abo bakinnyi uratekereza ngo ni bande? Harimo Alexis Kabange ndetse na Jabiru, naho mu bari bategerejwe bagombaga guhura na ekipe abo bo harimo abamaje kuhagera, twavuga nka Mukuje, Aniseti Nshuti wo muri Australia, uyu nawe yahageze, ndetse na Enzo na Fiacre. Abo bose bakaba bamaje guhura na ekipe bagiye gukorana imyitozo bitegura umukino bafite ku itariki 3 uzabahuza na Nigeria, ariko ubwo bazakina uwo mukino bahava bajya muri Afurika y'Epfo gukina na Zimbabwe. Ayo rero niyo makuru tugiye kuba tugusangiza, nizo update tugufitiye. Reka twanzike amakuru yacu tuyahere mu ikipe ya APR FC, iyi ekipe iri muri Tanzania aho yagiye gukina Sekafa Kagame Cup. Ni ekipe yahagurutse idafite abakinnyi bayo bose buzuye nk'uko twagiye tubigarukaho mu makuru yacu. Twababwiye ko hari abakinnyi bagiye bitabira imikino cyangwa se bahamagawe n'ibihugu byabo, abo bakaba batari kumwe na APR FC, ariko mu by'ukuri yongeyemo abakinnyi yavanye mu ntare baza kuziba icyuho cy'abadahari. Umutoza wa ekipe aratangaza ko mu by'ukuri ku myitozo yagiye aganira n'abanyamakuru ababwira ko bameze neza nta kibazo, nubwo imikino isa naho bagiye babavanga mu mutwe bahindura, ariko bo nta kintu bibatwaye. Abasore bameze neza, barakora imyitozo, urabona ko bafite morale rwose, urabona ko iri ku rwego rwo hejuru. Umutoza afite morale, nta kibazo na gito gihari, baritegura guhura na Bumamuru. Muri iri tsinda barimo ni imikino 3 bagomba gukina, bazakina imikino 3. Nibayitsinda bazava mu itsinda ari aba mbere cyangwa se ari aba kabiri, ariko ntibazaba ba nyuma nk'uko twabibonye kuva APR FC yabaho, nibwo yajya mu irushanwa ikaza ari iya nyuma. Twarabibonye itegura inkera y'abahizi nibonemo amanota ikaza ari iya nyuma, kandi ari nayo yateguye igikorwa. So turatekereza ko rero nk'uko biri, ntabwo ibyo twabonye mu nkera y'abahizi ari byo tugiye kubona muri Sekafa Kagame Cup. Tugiye kubona APR FC ikompeta ishaka gukura igikombe hanze, kuko umutoza yasezeranyije abafana ko ntago bishimiye uko pre-season yagenze. Biriya ntiyabifataga nk'ihangana, ahubwo we yumvaga ari ahantu ho gutegurira ikipe, ariko yavuze ko agomba kwerekanira imikinire ye muri Sekafa, kandi niho ari agomba kugira icyo akora rero kugira ngo akonveke abafana ba ekipe. So urumva ko ni ekipe igize ibihe byiza byo kwitegura, ibonye aho yitegurira amarushanwa yose ifite iyi Reyo nayo irimo kuyiza mu bitugu yihumekeramo, iri gutsinda ibitego 4, irakubita umuba, ifite abakinnyi bameze neza, ekipe iri gutambuka ukabona ko bimeze neza muri ekipe. So ndumva rero ya APR FC ibonye uburyo bwiza bwo kwitegura, mu gihe ayandi asa naho yo yamaje gusubika imikino yayo ya gishuti, arimo gutegura shampiyona. Murabizi ko nayo ari vuba aha ngaha Rwanda Premier League igatangira. Urumva ni igihe cyiza rero, byakabaye byiza iyi ekipe imanukanye iki gikombe ikaza, cyangwa se n'uyu mutoza akaza akerekana ko hari icyo ashoboye, yahaye abakunzi ba ekipe ibyo bamusaba, kuko nta kindi bategereje ku mutoza uretse kumva ngo igikombe bahatanira yagitwaye. Mu Rwanda murabizi ibikombe bakinirwa, bafite kuzahura na Piramide. Akimara gusa naho yerekanye biriya bintu muri pre-season biteguraga, abafana babaye nkaho bacika intege nyine, batangira gutekereza se iyi Piramide dufite aho none ntiyazamutsinda 10.
So niho hantu rero ho gukosorera amakosa akerekana ko biriya byabaye mu nkera y'abahizi atari ko byari bikwiye kuba bigenda. Ngayo nguko rero nicyo turaba tubabwiye ku ikipe ya APRFC ifitanye umukino na Bumamuru ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa sita nk'uko twakomeje kubivuga ya hano mu Rwanda. Ni umukino rero tuzakomeza kubabwiraho byinshi kuva ugiye gutangira kugeza ubaye ndetse unashoje. So reka rero duhindure ingingo ho tujye mu Mavubi. Aya Mavubi nayo aravugwamo amakuru menshi, gusa kubw'igihe gitoya dufite muratwihanganira ntabwo turi buze kuyavuga yose, kandi murabizi ibintu birambiranye nanone ntabwo ari byiza. Aya Mavubi biravugwa ko nyine Alex ndetse na Kabange na Jabiru aba batazakoreshwa n'Amavubi kandi bari bahamagawe, ugatekereza ukibaza ngo ese ko bigeze ari nk'aho byari biri ku munsi wa nyuma, aba bakinnyi bakaba bahagaritswe cyangwa se tukaba turi kumva amakuru ko bashobora kutazakoreshwa, aho nta cyuho cyabonekamo hagati aha, bizagenda bite ku myanya y'aba bakinnyi? Ariko tugiye kurebera hamwe twese aho imyanya y'aba bakinnyi, ntekereza ko tuhafite abakinnyi kandi abakinnyi bashoboye. Aba bakinnyi turamutse tubafite ni byiza, tutabafite hari abashobora kuziba iki cyuho cyabo ntibize kuba byatera imbogamizi muri ekipe. Mu Mavubi hari hategerejwemo abakinnyi bagombaga kuva hanze, nyine urumva hari abakinnyi bakinira andi ma ekipe yo hanze bagombaga guhurira na ekipe y'u Rwanda Amavubi muri Nigeria. Abo nyine harimo Mukuje, Anicet Nshuti wo muri Australia. Uyu musore murabizi ko ni n'ubwa mbere ahamagawe mu Mavubi. Nyine ni umusore dukwiye kureba se akina gute, ibintu bye bimeze gute. Dufite byinshi dukwiye kwiga ku Mavubi, uretse ko iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwiga, ahubwo nicyo gihe cyo gukosora amakosa, tukabona Amavubi ameze neza, atanga icyizere ko ashobora kuba yasezerera iyi Nigeria, kuko arava muri Nigeria hano yerekeza muri Zimbabwe hano muri Afurika y'Epfo gukina undi mukino bafitanye nayo. So urumva rero aya manota ni amanota aba akenewe kugira ngo ekipe byibura ikomeze iri ku murongo imeze neza. So mbashimiye rero kuba mwakurikiranye izi update nk'uko nari nzibafitiye. Ndakomeza kubagezaho izindi update kugeza mumenye ese Amavubi bimeze gute, APRFC bimeze bite mu mikino barimo kwitegura. Aho ngaho ndahakubereye, ntuze gucikwa. Wowe icyo usabwa kanda subscribe, hanyuma aya makuru arajya akomeza kukugeraho umunota ku munota, isaha ku yindi, ntujye kure.